le tshaba lerato, ke a le tshaba lerato. Jaaka Sputse ke tshaba la di-Facebook, ke a le tshaba lerato. Simondo Via ke tshaba la di-Instagram, Chipapano. Auliza Kristi utafisha kia bataba banana ndateje sota vision Inti Chipapano lerato le tla gamisa dipalo. Nna ke tshaba lerato la di-makeup o tla bona wa palpiti ko WhatsApp. Re di tshwana ke di tsetlana le bongo ka e ka fela WhatsApp. Leo lerato ke sa le loka nka fa ka dula ke tlhoka amonta tlhoka data o a tlala o mo wa bona fono e re tlile tshaba lerato. Jaaka Sputse ke tshaba la di-Facebook, ke a le tshaba lerato. Simondo Via ke tshaba la di-Instagram, kia bataba banana auliza Kristi utafisha kia bataba banana ndateje sota vision kabu wale kufu wifi kare hamperi photo ansugudisa munna hansendela jonso kamuvitsa kalibizo kare ke wana lironzo aya dispute nakina biyonso unale muhle mali sahlana kare witlatsa karonto kabesa ke sa daipi ke tsolo ga meyoko marama tlatse masulana ke ka ontsa ja bogoto mahlo matenya bosebe bwana ba tseba tlatse ditoko. ke a le tshaba lerato. Jaaka Sputse ke tshaba la di-Facebook, ke a le tshaba lerato. Simondo Via ke tshaba la di-Instagram, Chipapano. Auliza Kristi utafisha kia bataba banana ndateje sota vision Inti Chipapano lerato le tla gamisa dipalo. Ke a le tshaba lerato. Jaaka Sputse ke tshaba la di-Facebook, ke a le tshaba lerato. Simondo Via ke tshaba la